Sini kemudian ku sepun dalam buat kasak. Nggih. Saya ngak tulian di anak. Anak je tale cong. Mun beda anak seken laki bini mun andi anak seken cong. Sajen banyak anak, sajen seken, sajen banyak anak, sajen seken. Nyampit mun jen andi anak beni jen lorga bae. Hahaha. Jen seken. Mangkana mun beda ring masaraki kan ero cangkep anak mantur. Ero angkep aki anak foto. Kan gitu. Boten kaula kalaban dabu bismillahi tawakkaltu ala Allah. Masra'aki al Ustaz Jepri. Dak keluarga eka dintoh. Benten kula nyuon Ustaz Jepri cang kepaki anak mantoh, angkepaki anak potoh. Sehingga ketika berdeka keleruan tak cangkolang untuk matepak ben mabecce dak kalencidan sesai. Etre mabik sibini. Kalaban dabuan alhamdulillahil mun'imi bijalailin ni'am. Boten kaula siap naremah Ananda Ustaz Jepri tadi bagian keluarga beten kaula ben akati seepen tagi buruh dan kula siap Ustaz Jepri tak palaku betoh tapeh panguwana embi tak yang gebe anak mantok tapi yang gebe anak tibi mun palaku betoh takok bi regu mun panguan embi kening pakani lalang mun yang geb anak mantoh sengo ca takok kuku ken mun yang geb anak tibi makin nyongko takina tak kira cangkolang kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi ahalla lana an-nikaha wa harrama as-sifah. Fassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sahibud da'wa, sahibul manzil, ajunan semulja Bapak Muhammad Romli sekeluarga sekak dimai kesempatan mangken abadaaki dua acara sekaligus. Si pertama iki gak dinto acara haul Otabe Saibu Arena almarhum Pusali bin Jamah. Si kedua iki gak dinto acara walimatul arus antara Al Ustaz Muhammad Jeffrey sareng raji epon Ustazah Siti Maimunah. Semoga dua acara seekaniat, dua acara seepapolong kesempatan mangken kak dinto pada tetilan jalan kengi ngeridho epon Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seseta seaya oleh bi Allah selamat. Amin. Mantan sekedua sareng Allah bedeti cuduan sebarokah. Amin. Ben setaja sehadir semoga sareng Allah Subhanahu wa taala ibadati orang sepecreh dunia akhirat. Allahumma alhamdulillah. Kalaban taufik hidayah mauna inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaula ben ajunan kesempatan semangkian sareng Allah takdir alengki apolong eka dito tempat setujuanipun nyumbang doa barokah dek kamantan sekedua. Cukan ngirim kencaran dek ke almarhumin almarhumat seampun seta secara utama Bapak Pusali bin Jamah. Semoga perpangkian gak dinto alengki apolong ngakaula ajunan ben para guru para kiai dalam keberadaan saya ketimangken
Kak dinto beni cuma apolong itunya bisa sampai ke akhirat kau leben ajunan samu ke apa kud apa polong dalam keberadaan saya. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam muka pada ajunan semulja kuste kanjing Nabi. Sekak dima kuste kanjing Nabi kak dinto seapek tak kau le ajunan dari petengah puduh ekiba katerang ilmu. Kalaban ilmu seepek takus te kanjing Nabi kau le sareng ajunan bisa apitaaki antara halal kalaban haram, antara hak ban batil, antara sai kalaban tak sai. Samuka seteja serabu kesempatan mangken termasuk dari kelompok-kelompok sekenging syafaatipun kuste kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Mantan kak dinto ceepon ulama aslinah dari bahasa Arab. Mantan kalimat asalnya berasal dari bahasa Arab. King mun cangring soko beuna punten bahasa soko beuna. Mainya mai mantan polan eman oman ben pelotan. Bukan ki. Bukan mantan kan beda lamaran kak ki. Ki kandeng maturus ini keminya mai mantan polan eman oman ben pelotan. Minya mai puju kita sopu la toju. Minya mai belice mari beli pacece. Minya mai landu akelan sumunundu. Minya mai jerengkong kadang jerengga kadang jerukong tadi. Ni agila kakek. Ni kene tahu apa? Allahumma salli ala Muhammad. Lah kata ulama mantan itu berasal dari bahasa Arab. Meskipun cepon orang Sokobenah berasal dari bahasa Sokobe. Mantan, yo man kelaben pelotan. Lah aslinya alhamdulillah ya Haji Anwar Nuruddin guru kaula ajunan Rabu Kapi ini mun segenteng dateng bah sayat kasih dinaki. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah mantan dari bahasa Arab apa kalimat asalnya? Lah kata ulama mantan itu dari kata mantani, orang se acicir, orang se apolong dua bun berat talon nih. Nih mantani orang se toju se apolong acicir dua. Jawab penai budi ai fanduruhuma. Coba tengok le si kedua, lebur nama tak lebur? Seneng nama tak seneng? Seneng. Saking dari mulja mantan kak, raso pernah nikah ben kuadina ben pentas tak cukup 10 juta kak. Saya kata ojo ikaro, tak oleh 10 juta kak. Mundi kulen kan ngodi aki kama ada aja ki pulun. Yang kecak lagi ngampung ke mantan gula kak. Wah di kula wah nangkin 10 juta kia mah kita negak pengajian cinta ajang tuan rumah. Mantani orang setoju apolong acicir dua ai fanduruhuma. Coba tengok leh. Abu, lebur napa tak lebur? Seneng napa tak seneng? Abu, seneng bagi kula pun ngatila mantan ngak nikah haram terus sama mantan na boleh. Selake aku tok ke si bini. Lek Maimunah, entar kata sek de jelek mancing cuko eko. Terus kah? Oleh kelemar etat ta'ah. Apa jeka? Mun lek Maimunah la karni sergang ko ilum kamar deki bede seepen ta'ah. Yo mantan anyar ka. Yo mun selajure karo keng melokan jeneng ki. Nggih napa nggih? Apa? Cok si bini santri bah yo cole pantun nyampit. Oh, entar ka konang kak lebet geger kok. Terus hari Selasa ki ri bari. Artena lek nang tenang kajak gerak mulai lim kamar di ngumpian kapi lebih abi lagi ada bagi kijak ni kabak neng seneng kabak burle mun ku lebih sampian kana dok seneng lambak dak napa sepo ni termasuk senengku mik ni kan namun lagu nah mantan anyar cok tanya aki seneng ben pungai kapiaki ego nggih leku ki laku cekegi pagi Obu bacale irmina gabni
Mantan laju beda lagu nak ya. Mun mantan laju cek pada aki, seneng ben bunga pon jarang mangki. Leku ki laku cek di budi, selake ngamuk tak nemu kopi. Lagu keng lagu na lain ka. Itu bang tak lagu sekali. Lah mantan ini mantan nih orang si Apolong acicir dua ai fanduruhuma. Coba tengale kedua nak. Era buin para tatangkah secara khusus para kiai, para guru hadir sareng Bapak Muhammad Romli undang. Tade lain keperluan, tade lain tujuan. Rabuna kaula ajunan dek kak dintoh. Bapak Muhammad Romli keng ngemisa doa barokana ajunan untuk mantan si kedua. Apa napa mi perlu doa Bapak Ibu hadirin? Cepon ulama Bapak Ibu. Al-arusain karakibis safina. Orang akabin orang amantan kak dinto pada bi orang numpak kapal. Katina apa numpak kapal? Orang numpak kapal kak dinto mun lebih dari tengah Bapak Ibu hadirin tak pada berki pengkir. Mun kapal ki bede pengkir tas abu orang ngaciling kapi, orang kapi mikirnya mana numpak kapal enggak apa ya kapi terus numpak. Si numpak kapal seneng luar biasa. Bi keluarga iater ongke ke atas kapal benki bena iki baaki beda sing ngater banyak keng ketika berangkat dua-duaan sing ngater mole muncang biada pokoknya mana numpak kapal keng pande pak ke tengah angin santa ombak ngeraja kapal aguli selake gek cetak mabu pangocak selake le tapi cet rapang kok gek cetak si bini nyampit kaki gek cetak engkau tompesai kok. Terkadang perkawinan ni kemun koro iya bes ajling orang alaki abi ni macam seneng luar biasa. Egi na bangki. Egi na bangki. Pada bi ngabes gunung ni kemun yang ali dari jauh nabuh lebur luar biasa sampai ilukis keng mun entar sampian pah naik ke atas salah seolah banyak sampian. Segak dinto perkawinan ni kak mun ngatela aring lagi bini pah cing guncing rok bongimbong si bini neku kapo kang selaki abuh seneng kana mun lagi bini alaki tibi abini tibi iya mun oleh sebulan oleh 5 tahun haram benar ada tokar tambu sekali. Egi lah makanya karena perjalanan mantan kak dinto lanceng maka perlu sanggup dari para ajunan Bapak Ibu hadirin. Sanggup apa saya kapar lebih mantan doa selain tunyak dekik nyari tibi kedua ni kebeda celena. Yang dibutuhkan itu adalah doa barokah. Doa apa? Kalau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam biasanya doa kepada kedua mempelai, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Barakallahu laka mantan semoga Allah ipa barokah. Laka bunga ben seneng atas sampian. Wa baraka alaika ben mantir bi Allah ipa barokah alaika melarat tak seneng atas sampian. Doa ni ke barokah iulang dukale keng situ ngangang kui lakah situ ngangang kui alaika. Cepon ulama pite artena lakah manfaat seneng bunga alaika modorot melarat tak seneng. Tetapi kanjeng Nabi mantan ni kaitu aki mun seneng mantir senengah ngi barokah. Amin Allahumma. Mun mangki kata cocokan, kata senengan mantir pada engi berbarokah. Amin Allahumma. Apa-apa mi itu aki seneng bentak seneng karena reng akabin kak dintolok seneng ngetok kak. Tanggi. Ni kemun bagian sepo-sepo kak dintok insyaallah ale masalah keluarga. Keng mun mantan sekadua antara Ustaz Jepri kalaban rajina Ustaz Maimuna kak dintok kita oning perkawinan nikah sebeda pikirna mantan anyar seneng manoloh bagus manoloh lebur manoloh padahal esena beni cuma kak dintok. Maka Nabi Gusti Kanjeng Nabi itu aki beni karo senengah sebarokah mun mangki kata senengan manter pada engi bebarokah. Amin Allahumma. Ya mun ki oleh sebulan oleh 2 bulan tak atau kerja dengan mun ki oleh sebulan cangring soko benah maki kentok ngabunangkah. Eki na bangki. Mun ki oleh sebulan kentok ngabunang ke sampai beda ocak kalau cinta sudah melekat tai kucing rasa. Kuda kita tu mana rasai. Kanung ki artena mun ki sebulan 2 bulan 3 bulan ni abuh ada kak cak si bini minta ater ke jeding selake ngater depak ka ada jeding si bini tapak-pak ke betoh bi selake betoh na iki kiri
jek betul ya lang-lang dina itu muncul orang ke jadi ngai kok andi anak lemak si bini minta ater kak minta ater apa kak demal entar ke jeding ceblok ngak rek kerek mangkat takok kak bedereng mati anyar mangkat pale bedug jerengkong kala akare naik obuh pal tapel pal si bini mangkat depak ka adeng jeding ku tak tepak-pak labu grebek harap pale tepak-pak kak laka tak melak dihina mata aja libet benar itu lain ternyata mantan anyar di mantan laju ni kata apa deki na bangki eki na bangki maka nabi kanjeng nabi mas ala mantan kak dintok tak pada antara anyar ben laju kapi sepaling penting ketika anyar barokah semak ke Allah ketika laju semak ke Allah sehingga mantan antara anyar ben laju na pakun ibadah pakun semak pakun akad tong dek ke Allah insyaallah keluarga kak dinto bakal jadi keluarga seneng dari dunia sampai ke akhirat mantan kedua sekak dinto badana amin Allahumma masalah mantan bayro ca atokar sekali kak ini mah bedereng lagi bini tak atokar esok beuna bedereng lagi bini tak atokar bedereng lagi bini tak atokar sapora napa boleh kelompok hula ben ajunan kelompok kiai ben nyai atokar teh keng karo nyai bi kiai mun atokar luar pamari ka lem Roma ku lebih sampean mun atokar di lem Roma si bini acereng keluar pah ninteng sampir telak kan seni kebiasaan tadi lah mun tepak kareng tani ni ke si bini kapan atokar pah teti radio rosak kula nyapok radio rosak ni ka tahun 95 radio ni mun kedung rosak pate elok mate kak wong pate tak mate pakeni sajen nyareng cebi selake cek aja lek todus ke cedeu cek aja torot apa rojo je aja cereng radio ro cara ngadepi radio rosak cek laben kak da torot deki pala baterai na tade ambu TV sebini kikir cek lajen nih cek sampiti deki kapan pegel beres lah ambunya tina seberes pada selake ngocak telo kecap si bini telo jus nilai pemari telo jus dia kapan lihat telo jus tak ambu tibi deki engki dah bangki aduh keng mau lajen cek macam gak mungkin sampai kiamat kurang 5 hari tak kira menang sampean ngi salah tak kira menang kedi cek parlua sampean melara si bini kikir pahe lajen ni bisa sampean pahe kikir coba kedi raka mun tak buluk bus temor ya raka boleh napang kak kapan napang ku tak apa gera cek tak ninglik beli orang ngocang selaki daripada napang dia tangguh abini berkah ya lah semua mantan saja yang laki bini beda permasalahan tak ada saya tak andik masalah dan ku dah selalu ngebeda orang laki bini ni kamu teropakuna saya ci mata karo telu huruf deng soko bena secara khusus mantan anyar Ustadz Jepri perengaki Ustazah Maimunah perengaki orang laki bini nikah muntero pakuna saya beda tokar pakun saya beda kata cocokan pakun saya ci mata karo telu huruf napa ajim akap ajim ceperi pathah kapi jakaja karo ni kada iya kan ada tampuna boleh lagi bini ni jadi muntero bagus muntero saya jeka abu munta jeka aja make khulil yasin atau lag belung kali ben bini kan egi cang sa pering tak tukar situng karo jeka aja beda rumah boleh polan tak cocok makin dah laju pah beda tak cocok pah telak abini boleh pan abini boleh yang ku cocok tak kira cocok kia pan abit ka telak boleh lah abini boleh yang ku cocok ka make sampai kiamat tak kira cocok ini mah beda yang cocok ka beda yang cocok kan tu lagi bini ada cocok kaki iron mau cocok nemu di mecak lagi bini ni kata pada ka ring laki akhir telebet ring bini laon sar ngin apa ngin ring laki beda acara enggak makin masang pecah mari ni bini semasang kodung setengah jam tak mari lain lipstick ko lain bedek lain sidona ring laki aku caan mari mundeng bini saya nyari kodung saya pada ben kalampina apuh terlalu mari bungkar kapi pulan bernana tak pada mundeng laki kalampi apa kun ko caceleng ko canan arami ko caceleng praktis nyaman pasang kotor tak usah kombe 3 tahun tak asalin tedek ring tahu kan ni kemun ko caceleng hebat datang ki iki ba audu eta pani aing beca pah mira gir pengkir belik celeng boleh ha ni kehebat ko caceleng reka suruh cak tu kering laki akhir
reng laki cek lekas mare reng bini laun telebon iro jatuh kar mun sini reng laki tak lebur akan de reng bini akan de edo reng laki sejen pegel jen tak akan de reng bini jen pegel tambu sekali iki napa ki maka kudu sering mesen mun reng laki pegel buk cek kan deui lebih reng bini jen pegel jen tertambu sekali beda apa kak minta jemput neng lek tak nyaman pikiran kok iya beda apa ke beda kak gelu kak masa kak jen apolong kok ben kak kela abid kak beda apa kita ikut neng gelu colok cek engker iya neng kak king ke beda gelu mentek ke beda paro bro neng mas sangkut neng kak hu tahu kok kak jen kok bin kak mun tak akan kok akan dek ke siapa kak kak masa akan dek ke ero neng sejen tambu sekali beda apa tadi iya benih banyak kapi teh Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika depi masalah keluarga gak dinto mantan anyar dan juga mantan laju situng cuma jek aja ada ya cara nama le bisa aja ngajak kula selalu ngebele setiap acara mantan mun bede kata cocokan mun bede kelero mun bede salah selake salah si bini salah selake tak cocok ke si bini tak cocok ke selake ketika mangki kata cocokan ketika mangki ke keleruan maka cepon ulama epakontem maksudnya tembeng kok dak remah mun sebini salah maka bi selake cek teku salah nama loloh coba tembeng ben bener kam banyak bener ben salah nak tak kira banyakan salah apa kun banyakan bener iki na bangki tak kira kata kira banyakan salah nak sebini salah tembeng bi selake tak kira banyakan kelero naring bini pakun banyakan bagus selake salah selake kelero tembeng orang bini cek teku salah netok selake coba tembeng ben bener aku tak pakun banyakan bener ben bagus mun tembeng kak insyaallah tak panggempang nafsu abe nikah cek pun orang soko benah cek sampai gara-gara ojen saareh nimur satahun paledu artena cek sampai gara-gara situng kesalahan kepegusannya banyak bah tade argena nggih kan tak mungkin salah kabi reng bini selake tak mungkin kelero kabi paling kelero sekalian paling salah sekalian bener abulanan ataunan ben are cocok ben are bener masa gara-gara situng kesalahan pahit ragia katong gele nggih jelas masalah keng reng lake kelero abuh ini mah bener reng lake tak kelero masalah si bini ampo salah kam mah bener reng bini tak salah hadirin cepon ulama man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin mun beda orang nyarek bareng saya tak salah sekali maka sampai kiamat kurang 2 hari tak kira andi bareng sampean nyari bini saya cocok kapi ada kak tero bini saya tak keliru sekali tak kira nemu tero laki saya bener kapi tak ada kulis selalu ngebelo setiap acara mantan mun beda ring laki tero bini saya bini nah tak salah sekali abini ketepung boy kuning ketepung kak pungkan gedang roh mun bedereng bini alake tero lake saya tak salah sekali cak alake orang alake absa aboy bumun ki anyama orang cang sapa selok salah aja le debuaki al insan mahallul khata wan isyan manusia kenenga salah kenenga lop sampai cepon tretan gula tak seorang pun dalam dunia eko yang tak pernah berdosa karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa lakar kena salah manusia aku pak pandai lagu kan cocok hari ini cocok bener-bener kes orang kisah apa ya tapi kalau selalu salah pola benih manusia tapi kalau selalu lupa pola para matia tak ada selok salah ni, tak ada manusia selok kelero. Iki napa nggih? Mangkana cara ngadepi bini salah, ngadepi laki kelero, tembeng. Coba penting lagi. Kamu banyak antara bener ben salah nah, pakun banyakan bener. Bapak Ibu hadirin, belajar dah. Bade sahabat Kanjeng Nabi saya paling kereng. Pas saya nyaman. Sayyidina Umar. Oning Sayyidina Umar. Kasih Sayyidina Umar tak oning. Oh ya pada iki. Gue cak pada kengidin cerita nak. Mun bahula oning Sayyidina Umar beni mangken hulu sabida tulambo. Sayyidina Umar ni ke sahabat paling tegas, paling kereng. Napa lereng kafir bapak? Setan ni kata kok ke Sayyidina Umar. Setan ni kata
Coba sampean mun acabis ke telu kiai. Telu kiai bengla benga bede-bede Umarul Faruq. Saya Umarul Faruq, Sayyidina Umar. Apa napa lah benga kiai mi tulis Umarul Faruq, mun beng labeng pah bede-bede Sayyidina Umar, setan ni tak masuk libet beng labeng ni. Libet cendela ni. Ya kalau beng labeng tak kok saya masuk. Libet di mana setan. Inna syaitan la yasluku maslaka Umar. Setan tak kira ajalan mun ajalan ni kepada Sayyidina Umar. Takut setan kan. Reng kafir, abu kafir si takut. Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, takut menimbulkan gejolak, takut menimbulkan peperangan, takut menimbulkan geriduh. Kanjeng Nabi tek ngetek sing malemah. Kalau kuna Sayyidina Umar mereng kafir, Kanjeng Nabi hijrah tek ngetek. Sayyidina Umar ku tak apa haja ngunceng reng kafir. Ni ke Sayyidina Umar, reng kafir apa kon kakak abu kafir. Apa olong ah. Ketika apolong banyak ketika dintok Sayyidina Umar bah pidato. Ya ma'asyiral Quraisy, he dedengkot Quraisy. Hada Umar, ada cong Umar cong. Leku hijrah ke Madinah. Norok Gusti Kanjeng Nabi. Siapa setero bini na tetirande. Siapa setero cete kangalto. Siapa setero anang tetijatem. Amba Umar ya, idi maaboy, berempa aboy kok. Reng kafir jahiliyah maki bukeng mikir kia ka. Anu napa ngambek penyakit. Jelas penyakit pun yang nih. Kanjeng Nabi tak ngetek ber Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, aja ngunceng, walah bade ngambek, berempa bayi kok. Idi mak bayi. Walah terongal tok kabeh. Sayyidina Umar ne kemun muka pedeng, ken muka ka. Acara ke benreng kafir, ken muka kita pedeng lagi. Keni buka ni kali ermun lema oleh kai. Ken muka. Mi tak tahu areng kafir, napa boleh pedeng lagi. Makanya ada dua Umar nih kak, di Kanjeng Nabi itu aki makle masuk Islam, Islam bekal jaja kalau dua Umar. Situng Umar bin Khattab, si nomor dua Umar bin Hisam, Abu Jahal roh, Abu Cengkel, Abu Jahal ni ke bani majading Kanjeng Nabi, si majading ni ke Abu Lahab, jadi si majading Abu Lahab, Abu Cengkel, kancan Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Tomang, bagian buah Abu Kafir juga. Selain Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ni ke sahabat. Sayyidina Umar ni kan kereng sampai setan takut, sampai reng kafir takut. Ketika Sayyidina Umar jadi presiden, Kanjeng Nabi wafat, ganti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar jadi jadi khalifah, jadi presiden jak mangkena. Ada salah seorang sahabat namanya Abi Dzarrin Al-Ghifari. Abi Dzarrin Al-Ghifari ni kebini nak kikir tok jombong. Nguruweng je laku kikir rek narek kikir lemalem kikir. Abi Dzarrin bah mikir senikah. Tang bini re mun boleh bingkok tak takok. Wana cak minta tolong ke Sayyidina Umar boleh gedag bi Sayyidina Umar. Mun bi Sayyidina Umar apa boleh karo tang bini cak maki absa aburu. Wala tang bini bikok cak lapor lagi ke Sayyidina Umar, makle gedag bi Sayyidina Umar, tang bini makle ambu sampo kikir rok go bengkok. Makle ambu si kikir kangkok. Berangkat Abi Dzarrin kata lima Sayyidina Umar minta tolong mak lebi ni nak kiriaki mak lebi ni nak gedak kaki. Berangkatlah Sayyidina Abi Dzarrin Al-Ghifari. Dapat kata lima Sayyidina Umar, Bapak Ibu hadirin, tok 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 tok, Assalamualaikum. Tak jawab. Tok 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 tok, Assalamualaikum. Tak jawab. Eki di ngaki ternyata ini dalam Roma ni ke Sayyidina Umar tempo nak kiri bini nah. Abi tadi ni kabah nyorot kak, nyorot. Sampun jauh, panggil bi sahabat. Abi tadi, etika ni Sayyidina Umar. Abu li boleh pasal. Kaki gelak dan nak. Abi tadi, bala ya Amirul Mukminin, engki. Perlu apa? Dan gula rencana minta tolong. Minta tolong apa? Bini kikir to. Sembian kan pakai absaab tako. Bini kula kikiraki, makle bini kula ambu si kikir ke kula. Terus. Pikir burung saya minta tolong. Mak burung, sambian ni kikiri bini na pada ta'alaban kia. Berarti bagi sambian pada bikula ni. Katina apa jawab Sayyidina Umar pada ngaki kak. Sayyidina Umar ni kau orang paling tegas. Peng kafir takut, setan takut. Kikiri bini nak haram ta'alaban bagi sekejap. Neng. Katina apa jawab Sayyidina Umar? Ya Aba Dzarrin, hiya qad waladat auladi. Tang bini jua saya ngecenaki tangan anak iromaro. Tang bini ruwa saya ngandung tangan anak roh. Tang bini saya nyusuin tengah malam jaga saya tak dung tedung roh. Tang bini saya atanak iroma. Tang bini saya bawa kombo tang kelampi.
tang bini seasapuan, tang bini searing kesan. Kerja ben banyak ke fokus nak orang bini abadrin. Masa gara-gara salah situng marga ngucak banyak ke lebih ko ela benak. Tina abadrin. Ring bini pun karo salah banyak ocak cek laben, cek lajen. Ring bini dia lako na fokus secek banyak ang. Ring bini beda ero mana laki dia alako tak ambu sakale. Ring bini alako dia mulai cek kena tedung sampai tedung kole alako to. Tedung kaki ikalako bi kaki. Gini abang gini. Nikah seanya menimbang kak. Nikahnya mana nim? Etempeng. Titipan etempeng dengan bini ketika kikir wak. Aku lebih sampian kira dia di dalam ngocak le. Saya dengan kalau keng situng salah nak ke bukus nak ke benyang acin bunga kikir saare. Penting kiben acin nak potran sampian. Pakun tak sepenting kak. Pakun sakian acin juga. Gini. Ketika meninggalkan ni kebini kau tunai santapah burung senyantap kak. Cek bagus sebanyak gara-gara situng kesalahan masa apa hitapuk kakak. Gini abang ki. Sampai beda lagu ibu kaulah wanita yang mulia. Sampai ke anak embuk ni kelebih muljat empeng bapak. Saking dari nyiksa jasa ibu pada manusia sangat berharga, mengandung, melahirkan dalam derita, merawatnya, mengasuhnya, penuh kesabaran, tengah malam terbangun karena tangisan, anak mare nyuso opa nyuso. Jagila tak tahu kakek. Reng bini mun di anak gini keben malam tedung tak tentrem tangki kak. Mun putra gini nangis sing iding ka ada serah epak na pambu. Epak sing iding ka ada. King kapan ngiding ngalle kalen jagboro. Pai jaga si bini anang iding bangalle pulung kuko kalen jagboro. Anang tedung boleh ngalle boleh kalen jag tembor. Pahatanya, ni ingit dele. Engki apa kak? Mun ni ingit ya kacau ngiding kok. Ongguan kak gitu. Aji ya. Insyaallah mun tembang make salah insyaallah tak panggempang dusun, tak panggempang pegel tinggi kak. Iki nabang ki. Lah ni kak mun tembang lagi bini. Insyaallah pah bisa eja kaja pegel, eja kaja cermedek. Apa? Tembang. Dadi saya padang beni cuma kelerona, padang bagus. Mun padang bagus, tak kira banyakan kelerona ring bini, pakun banyakan bagus kak. Terus. Tak kira banyakan salah apa kun banyakan bener. Iki. Sabalik ke Bapak Ibu hadirin. Ketika ring laki salah, ketika ring laki sekelero, ketika ring laki saya tak cocok ke si bini, orang bini, para ibu. Cak teku salah na meloloh, tore tembang ben bagus seorang lah. Ring laki, ring lain ni kok. Maksud tak katina apa? Lagi na sampian ni kebuk, mun etembang antara cuba ben beceng, tak kira banyakan cubang, pakun banyakan bagus. Kula selalu ngabada. Ring laki, lakar tak ngandung. Ring laki, lakar tak rembi. Ring laki, lakar tak nyusuwe. King ring laki gen abini. Ring laki ni kaci epon ring soko benah ngangkui ilmu na koceng bengal mateh takut lapar. Saya rasa takut lapar, takut bini tak ngakan. Thank you kak. Soko benah orang munjang bujang beda saya alak ko jeng aja. Ada munjang bujang tak kira alak ko jeng aja. Cek karo mikir rokok ngakan. Tak pikir cek mun bujang bagi tak anak pakun ngakan sebenting gelem ngaleleng. Nggih. Mun ring bujang ni sebenting karo andi rokok. Keng mun andi bini ring soko benah. Aduh, banyaknya benar yang laki seeporo beras kak. Banyak tak banyak? Saya takut bini lapar. Mun ki bujang tak alako, pan andi bini alako sampai mati. Artinya ring laki kak dintoh sebini ben abeng. Ki larangan argena bini. Kapan abini? Banyak ring laki mati gara-gara si bini kak. Tak percaya, teku soko benah. Bek tak ada soko benah. Orang laki alako ke Malaysia keker di lantai belu mati. Benar apa tak ada? Ring soko benah ala kota ika malek ka Pangkal Pinang ka keritana mulai mayit bener apa tak ada. Ring soko benah ala ajar kata se takilem mati mulainya mana makin mayit le kata mulai bener apa tak ada. Mik tege mati ring laki ni kan.
Demi serang, takut sampian lapar buk, takut si bini tak ngakan, takut si bini tak pada bini tetangga, takut si bini todus, reng laki mun bujang, tak kira alaku, tak kira jengah-jengah, apa? Tak penting, sepenting korna rokok, keng mun andi bini andi anak, reng laki makin nyabe poro pagi. Pramila gak dintok, lakar tak ngandung reng laki, lakar tak rembi reng laki, lakar tak nyusuwe reng laki, keng reng laki demi bini nyabe toro aki. Pramila gak dintok, mun etempeng, salah reng laki, ben bener reng laki, ben bagus reng laki, tak kira banyakan salah, pakun banyakan bener, pakun banyakan beceng. Terus, mulai tempeng sini, kalau lagi bini insyaallah sah, pai jaga, mun nyari selok salah sekali tak bisa, karena kita bini kondur je. Ingat bini orang bayar rojak salah nemu di mah, kena bangki. Tak bisa jalan abondong lagi bini patak salah sekali. Keng tempeng, pan salah tempeng, insyaallah pan tempeng, pah bisa aja. Asal ada sempit pah lega pan tempeng. Mun de lega, masalah makin raja, insyaallah tak kira sakit kate. Keng mun de sempit makilah masalah ni kene abu peti ide dak. Mangkana mantan, pereng aki. Ketika ada masalah keluarga, tak ada lain jalan satu-satunya kecuali dikaja-kaja. Kecuali eja ka dikaja. Tu aki mantan si kedua, mantar lega ada nah. Amin. Mantar bi Allah ketika bunga teti barokah, ketika nemu masalah teti barokah, sehingga si kedua kadin tu bi Allah papolong i dalam kebagusan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan gula sering ngebala Bapak Ibu hadirin. Mantan ni ke beni ke rumah polong sing mudah. Pulan mantan ni ke mapolong si tua. Bapak Muhammad Romli mangkin ben keluarga pisan atretannya mana tretan pisan iki. Beni ke rumah polong Bapak Jupri Ustad Jupri ben Ustad Maimuna beni setua bade setua mangkin ni bah atretannya mana tretan pisan. Mangkana ring sokobe na lambe bagian orang tua lambe mun bade lamaran dari mantan laki ke mantan bini ring sokobe na nikah tak ning punten kotu bade pelotan. Mun kona kan lamaran kotu bade pelotan tak iki. Ila karjang gila imanuman ben pelotan mantan. Mi kotu beda pelotan ni ke artena dua keluarga mak le sajen atok-tok mak le sajen atretan pelotan. Kotu beda tetel, apa artinya tetel? Dua keluarga mak le sajen rapat mak le sajen apuntel. Muntro saya kotu beda becit cek kempang au becek lekas ngecit. Mun beda apa cek melentes babecek. Pah ingi bagi tutul, apa tutul? Montro saya kutu beda tutul, cek saling tungat tuh, cek saling mamatul. Coba itemur cek baga berak, tak saya berak cek baga temur, pah ingi bagi buan saya hanya megedeng. Ada apa minta ingi bagi acem, celo. Gedeng, sangket bendeng adeng. Mantan nama le seken le tak hulian, selake mantir tak bini boleh. Si bini tak laki boleh, laki situng bini situng eki bermate. Selake santre, si bini santre. Kor selake ngastete, si bini tengate. Insyaallah paste teti cucuh sampai mate. Amin kote. Cengeng. Ada berkah diberi tungi dong bisa tak nyampu. Waktu pak kering ngapa dina ada aja dia. Amin Allahumma. Maka dia bagi gedang ni kesangkut bendeng adeng. Arah kami tangi bagi kelengkeng, cek kelengkeng lebih larang. Arah kami tangi bagi rambutan, cek rambutan lebih patut. Mi gedang ni ketung situ ngawak pan mari abu tak abu lagi ya kak langsung mate. Mangkana seekar pagi tak abini dukale abini sekalian eki bermate. Tak alaki dukale alaki sekalian eki bermate. Gedang tak abu sekalian. Cuma gedang saya abu sekalian kak. Lain lah. Padi tiari. Nyulpu alang tahu kan tahun det tengah buah boleh gedeng mari abu mate tak abu lagi ya kak makanya sokobe namun beda gedeng mari nyulpu abu kalak buah nah pah nyulpu abu boleh poker kak tak beres gedeng aja makanya apa yang bagi gedeng jelas lagi paham makin ni keseka dua. Dak ada yang haram kelaban perkawinan teti halal. Ikan tu ni ke mantan laki mantan bini. Mantan laki mantan bini. Mantan laki. Ustazah Maimunah ke Bapak Muhammad Romli sebelum mah kan betul duduk tadi. Lastare qabil tu nikahaha. Ustazah Maimunah Bapak Romli ni ke tak betul duduk kan. Sampai bila? Sampai kiamat teti mahrum muabbad. Mun beda orang abini. Kapan mari akad pas selake ben si bini atelak. Kamat tua, pakun tak oleh kabin, pakun tak betaludu. Seken apa tak seken? Seken apa tak seken?
Mangkana mun bedereng masyarakat kan ero cangkep anak mantur, ero angkep paki anak poto, kan gitu. Boten kaula kalaban debu bismillahi tawakkaltu ala Allah. Masyarakat al Ustaz Jepri, dak keluarga eka dintoh, benten kula nyuon Ustaz Jepri cangkep paki anak mantoh, angkep paki anak poto, sehingga ketika berdeka keleruan tak cangkolang untuk matepak ben mabecai dak kalenceden sesai. Etre mabik subini kalau bencobuan bismillah alhamdulillahil mun'imi bijalailin ni'am beten kaula siap naremah ananda Ustaz Jepri teti bagian keluarga beten kaula ben akati seepen tagi buruh dan kula siap Ustaz Jepri tak palaku betoh tapeh panguwana embi tak yang gebe anak mantok tapi yang gebe anak tibi mun pelaku betoh takok bi reku mun panguan embi kening pakani lalang mun yang kep anak mentoh sengu ca takok kuku ken mun yang kep anak tibi makin nyongko taki na tak kira cangkolang eko bahkan engke jala karsenika eki sehingga kedua negak dintok yarep benih cuma masalah mungkin sampai tua sampai ke akhirat mantir bakuna jodoh amin cepon ring sogo benah ngalak pasir iya tengah itu puaki kong lekongah mantir tak karoni sergi tenyengah mantir bakuna niser sampai pongkel pongah amin kote tepak kering apa ungku dina dewa amin Allahumma sejam kurang didik terus nikah mantan atok sejam berarti deki abah saul sejam berarti pengajian 2 jam nikah siap ngaji 2 jam aku udah selok siap yang cuma 2 jam lagi nuncang 2 kali kak iki nikah didi edeng mantan lagi ibah mari lu mari bahas mantan deki ibah abah saul didi edeng pramila kak dinto sepertama tore 2 aki mantan segadua mantan dari Allah beteti keluarga sebarokah dalam bagusah ben barokah dalam mangki kata sayan ketika bagus barokah ibadah semak Allah ketika tak bagus beda kata cocokan je pun gelak bisa nimbang pah bisa ije kaje pakun semak ben pakun ibadah insyaallah sekadua bi Allah bukan iba saya amin Allahumma bentore 2 aki mantan sekadua mantir tulian di anak amin mantir tulian di potra amin apa napa sebab potra kak dinto tale naring lake bi orang soko bener ni kalau mbak kak mun lake bini tandi anak pas selake ong ke kap coba sebini tak ikiba bi posepona tak ibeki erojak tinaki mun tandi anak kiba bini nah arab pami tak ibeki tinai matura mun kita andi anak kak dinto kita seken king mun andi anak bagi situng selake ong ke Malaysia erokat mangkat sebini bagi tak ikiba arab pa mun da beda anang seken kak makanya mun biring kuatuan kan dipesen tulian di anak cong tulian di anak mak le seken sehingga cek masuk kabi boy kan sini kemudian ku sepun dalam mbak kasak ye sehingga tulian di anak je tale cong mun beda anang seken laki bini mun andi anak seken cong sajen banyak anak sajen seken sajen banyak anak sajen seken nyampit mun jen andi anak beni jen lorga baik hahaha jen seken maksudnya sajen seken tali nalaki bini mun tali anak sajen sak beci kasih bini keng mun ngabes anak siki keni burung si etraji katongkel kak nggih beci kasih laki keng mun ngabes anak siki keni burung sing kuah gubung konak sehingga anak kadito teti tali na mantan si kedua pramila gak dinto tuaki si kedua mantir Allah tuli andi putra amin tuaki Bak Maimunah mantir bi Allah banyak aku teranah amin mantir bi aban tahun paki kemper boleh aja ya gua apa kak tak mangken mun lambak bagian po sepo pun tahun rembi kak tanggi mun lambak bagian bamba sapor bagian po sepo kelompong bamba ni tanya aki pun tahun rembi makanya mun lambak anaknya kak berapa anak belu belas berapa 20 kan senika yang mangken sejen gempang jen takuan di anak padahal mangken lah bedah sesar beda obat pendorong beda malah jen jalan beda buka atung buka 2 buka telok buka 4 lambak buka tibi pada rembi ada apa-apa dah
Eki nak bangki? Ki mun lambek biasa ada penapa. Tinggal mantan ekor lahir kempang anang sehat embung selamat mantar banyak putrana. Amin. Kule compo kak bedereng bini andi anak pak lekor. Pak lekor kak. Abu. Kule mikir mun sampai pak lekor je tak usah asim pengal to anak. Dia nak mantar banyak putrana. Sepenting lahir kempang. Amin. Amin. On, mari mantana. Ngalai kahol sekejap. Pahmulia gula. Sampean tak peleman bantu ring mak semua. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Haul kak dinto adu aaki anyu onnaki sapora ngirim kenceren dek kau ring seampun se. Orang setenikah Bapak Ibu kak dinto bisa epa salamet bisa epa pecreh bi orang seodi kalau bendua kelakuan. Ikan bi gula makin beda. Pakai ingat isi dua ni kah? Pakai ingat isi dua. Orang sete esoko bena bekal selamat. Orang sete esoko bena bekal pecreh kalau bendua kelakuan dari orang seodi. Mun bi seodi dua kelakuan ni kayak kelako. Si sete ni bekal selamat bekal pecreh. Amin. Allahumma. Sepertama, perengaki zikrul hasanat. Nyebut kebagusan dari orang seampun se. Ekak dinto mun bedereng sete. Cek rasani cuba engcek kakan dah bagus sela kepada jelas. Ini yang dicontohkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi setiap setahun dari wafat Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, Kanjeng Nabi nyambeli embi ni ka ecer-ecer daging kata tangke sampai seputaki kebagusan Siti Khadijah. Bahkan Siti Aisyah rajin nak dintoh sampai tamburuan saking dari sedengar Kanjeng Nabi nyebut kebagusan Siti Khadijah. Mek sebut kebagusanna. Makleh Siti Khadijah masuk swarga. Siti Khadijah ampun swarga. Mek sebut kebagusanna. Mulang ngajari ring soko benah. Orang soko benah mun bedereng mati sengak secuba cek sakasa kebagusanna le kebe. Di Kanjeng Nabi epakon. Udzkuru mahasina mautakum. Ring soko benah. Mun bade orang sete yang teran sampian sebut kebagusanna. Wa kuffu an masawihim. Cek sakasa, cuba cek sakasa, kebagusannya sebut. Apa mik parloh? Karena mun tatang kelangoca orang ni kebagus, bi Allah majid ni. Kamu kita coba ia bagus. Amin kok kak. Oh, cek perkara di dunia. Ngantuk lampun gitu benjong gua langit dereng goreng mun tak elang tak temu sapi datu dia nah iya pidato kering gitu kok nyebut andi laku dah ada meromah dari lasarin kapi tu langsung keluar billahi taufiq wal hidayah wardida wal inayah langsung turun debat ganti bagi buru lah tetapi makilah orang kak dinto secara dohir cuba bade kelakuan bagus setemani kelaku. Pak era sani bagus bi sambian. Boh, ni kabi Allah pai bagus kak. Karena mun manusia lanyak se bagus maka bi Allah orang kak dinto ba. Kanjeng Nabi adabu. Maro al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Mun tatangke manusia la acereta la nilai bagus maka bi Allah kak dinto tulis bagus. Makanya soko benah, mun beda orang sedih, mun beda orang mati, sebelum mayit berangkat ke kuburan, kan beda sapi datun kumik tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu hadirin, dan kula mewakili sahibul musibah, mewakili almarhum. Sepertama tako almarhum andi tusah ketika ki oding dak panjenengan, betan kula mewakili almarhum ban keluargana anyu onakina sapor almarhum mangken ampun berangkat ke kuburan tak langkung sebelum berangkat sapor aki tu sana engki kan sini kata engki
Senomor 2, taku almarhum andi otang dek kapan jenengan, maka otang kak dinto mangkin etangkung bi potrana, etangkung bi keluargana. Dadi almarhum mangkin tak andi otang kasampian, otang si etangkung bi anang, si andi otang potrana. Dadi ajunan senakiyo, naki ka potrana. Senika ka, mun bodering mate tuli tangkung otang. Karena ring mate maki fokus mun otang kata etangkung. Aman la tak kira etre mailum kopur pakun akan tong kak dek ka otang alika. Mangkan mun bodering mate tangkung otang. Mun anang bede tangkung mi anak wis otang bapak apa cangkok tang bapak tandi otang engkok sandi otang engkok senangkung senika kak mun tandi anak tangkung bi penakana wis tang jadi otang apa cangkok mun tandi anak tandi penakan mari kita tangkira tangkung aki kak mari tangkung mayit mangkat pada tangkap di 3 juta le di 10 juta di 5 juta jawab iya kak mun masalah tangkung engkok senangkung kak kaya makin engkok senangkung saya berjeraki na apa seperti tangkung kalau kak keng majid datang dia no. Kalau keng nangkung kak ya keng bejer mun nangkung nanti otang no. Oh kalau keng nangkung itu nama teki sampean. Siapa selok tahu. Dan kula pertama minta agi sapora, nomor 2 masalah otang, nomor 3 dan kula minta persaksian. Tak langkong saksi aki engki. Almarhum sesetegak dinto orang mukmin, orang iman. Engki na bangki. Engki kan senika. Nomor 2 saksi aki engki almarhum sesetegak dinto orang Islam engki. Nomor 3 saksi aki engki almarhum sesetegak dinto orang sae, orang bagus, orang becek. Pas ada bu engki panjenengan. Kapan ajuran ada bu engki bi malaikat pahe tulis bagus. Senika kan? Ada bang belum kapur malaikat mungkar nakir no kolan la bagus dia. Mi temu tetangkeng ujak bagus kapiro. Padahal bener ki oding. Artinya ada remah muntrobi tatangkeng saksena bagus maka kudu pabe menda bagus ada tak masuk swarga. Bon, ini kisah pertama. Jadi saya bekal masalamat orang semate zikrul hasanat. Nomor 2 kiriman genceran ngak makin deh. Tahlili maca aki sholawat ala asrafil anam. Ibadah aki pengajian, ibri berkat, sampai ibri jajan, pengajian kita mari jajan negari piring edo. Bahkan kau tidak nih gencerna kirim lagi nih. Kamu tak kan tak mangkat gencerna. Maka almarhum Bapak Busali bin Jamah mungkin oleh nikmat ya junana Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Maka benih cuma Bapak Busali ring sepona ajunan seampun seteh make asmana tak khusus kele make nyaman tak sebut pada isapora bi Allah. Tafaddalallah bi kitabil auladi lil walid. Setiap kencerna anak karing tua akidi langsung makita khusus karena ajunan seuning maca Fatihah di ring tua lambe saya pengaji ka madrasah. Jadi mangkene ketuan rumah Bapak Romli Ontong, ajunan Ontong, amin Allahumma. Tuan rumah, bedaki acara banyak biaya saya keluar mantan gantian Nabi Allah keleban ganti selangkung sampurna, amin. Ajunan senabu, andi lako kak, cek beri oce. Kan saya pikir pada landu mungkin. Mungkin apa mungkin? Macam belta. Macam berbanyak sih dia gelo bodoh, acung lo kata anda. Bebang kobong sebagai pikiran bergelak tanah ben landu are pas pidato aduh jami bahas kapi minta api pidato sekecil lele mulai udah iya kan dia bodoh ijo manjak dengan gula jauh kak menda pidato 10 menit pah turun kesampian cocok ke tuan rumah ipe suwengki iki tak ada yang bitong gula bah pidato abit gula pidato sampai pokol situ obo sampean tak kira peleman bagi pidato koletung kan todus senen tengah berkat bi tibi kayak menda pidato sampai koletung kak ada pak gebengkona gula ipe suwe bi sampean colong hodil cek lanceng ay. Ara apa kak? Billahi kita ngare ko. Ngayon pengen PSW jompong lanyo on sapura nyon cokop. Sakak din to si bisay pada pak. Thank you kak. Mana bi bede kalak salah klero. Bede serak bener asli omber dari Khodil Yasin. Sapura aki. Mana bi bede becek, bede bener saya pada pak asli fadl dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.